Kramo Pengelatan ngirim petisi ke Presiden Jokowi di Subane masang spanduk misi tulisan nolak di kantor Perbekel. Neulian Kramani nolak putusan Mahkamah Agung nomor 738 PK garing PDT garing 2019 tertanggal 4 Oktober 2019. Kramane nunden Presiden Jokowi buen nurekse putusan Mahkamah Agung. Kramane nyeh yen kantor Desa Pengelatan lakar ke eksekusi. Soalnya MA ngabulang gugatan Supame CS unduk sengketa lahan ani linggahne Telung Are. Ketua Badan Permusyawaratan Desa-Desa Pengelatan Gede Adi Kurniawan ngorahang hampir 95% krama Desa Pengelatan nunden apang petisine ento kekirim ke Istana Negara di Jakarta. Pernyataan sikap warga Desa Pengelatani sube ke orahang pas musyawarah desa khusus pas Minggu 12 September sawetara jam 19 Wita di Gedung Serbaguna. Tim Bali Express ngelaporang.